Hello, my name is Svetlana, and today we will start from learning Russian alphabet. Здравствуйте, меня зовут Светлана, и сегодня мы начнем с изучения русского алфавита. Letter A, sound A. Letter B, sound B. Letter V, sound V. Letter G, sound G. Letter D, sound D. Letter E, sound E. Letter Ё, sound Ё. Letter Ж, sound Ж. Letter Z, sound Z. Letter I, sound I. Letter Y, sound Y. Letter K, sound K. Letter L or L, sound L. Letter M, sound M. Letter N, sound N. Letter O, sound O. Letter P, sound P. Letter R, sound R. Letter S, sound S. Letter T, sound T. Letter U, sound U. Letter F, sound F. Letter H, sound H. Letter C, sound C. Letter Ч, sound Ч. Letter Ш, sound Ш. Letter Щ, sound Щ. Твердый знак. Letter И, sound И. Мягкий знак. Letter sound Letter U, sound U. Letter Я, sound Я. This lesson is over for today. More lessons you can find on russianzone.com. Have a nice day and goodbye.